naše teme i dileme. Nije mudar onaj koji misli da je mudar, nego je mudar onaj koji zna da pametno pita, pažljivo sluša, mirno odgovara i da prestane kada više nema šta da kaže. Ovo je nekada, negdje, neko mudar poručio. Absces ne, nego absces. Aragonija. Pravilno, aragon, aragonski. Ne asfalt, nego asfalt, asfaltni, asfaltirati, asfalter. Ne Aztek, nego Aztek, množina Asteci, ne Azteki, astečki, ne asteški. Atmosfera. Atmosferski, ne, nego atmosfera, atmosferski. Ne Bangkok, bankoški, nego bangkoški, Bangkok. Barimur, ne, nego Barimor. Ne Barcelona, nego Barcelona. Ne Baskijac, Baskijci, nego Bask i Baski. Baš upravo, pleonazam, treba samo baš ili samo upravo. Bazedova bolest, ne, nego Bazedovljeva. Ne štitna žlijezda, nego štitasta žlijezda. Bazen je uobičajeno, basen je pravilno. Basinger, Kim Basinger, treba Basinger. Bejzbol, ne, nego bejzbol. Ne backhand u tenisu, već backhand. Ne bjegstvo, nego bjekstvo. Ne bolest beriberija, nego beriberi. Ne Birmingham, nego Birmingham. Ne Bejsi Shirley, nego Besi. Ne Bijeljina grad, nego Bijeljina. Ne Blackburn, nego Blackburn. Ne književno je blomba, blombirati, umjesto plomba, plombirati. Ne bojaznost, osim u značenju bojažljivost. Da bojazan, bojazni. Ne Borđija, ukorijenjen oblik, Borđa, pravilna transkripcija. Briljantan, ne. Briljantan, briljant, briljanski. Ne bronhit, nego bronhitis. Ne Browning, Browning je vrsta pištolja, nego Browning, ispravno. Ne Buenos Aires, nego Buenos Aires. U bulevaru stanujem, iz bulevara dolazim, sa bulevara. Burekđija, burekđijski, burekđinica. Treba burekđija, burekđijski, burekđinica. Jezičke nedoumice. Cilj ovog tumačenja je da na što sažetiji i pregledniji način pomogne u teškoćama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izražavanju. Sastavljen je na osnovu postojeće norme i prijedloga iznijetih u stručnoj lingvističkoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih priručnika, rječnik se ne ograničava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebe riječi. Otuda nijesu sistematski popisivane riječi sa određenim teškim glasovima, među kojima je podosta rijetkih i nepotrebnih, već se težilo da se odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvarno zadaju teškoće u jezičkoj praksi našeg doba. Posebna pažnja poklonjena je novim riječima i imenima koja se redovno javljaju u štampi.
Besprizoran znači samo koji je bez nadzora napušten, besmisleni su spojevi kao besprizorna izjava, besprizorno ponašanje. Bestraga, na primjer, idi bestraga ti glava, bestraga daleko. Neki put, na primjer, s glagolom otići ima gotovo istu vrijednost kao i bez traga. Bez. U prefiksu bez se uvijek prilagođava sljedećem suglasniku ili se stapa s njim. Beskamatni, bestežinski, bescarinski, ne bezkamatan i tako dalje. Bezčulan, bezčašće, ne bezčulan, bezsadržajan, bezsubjekatski, bezstrastan, ne bezsadržajan, bezzemljaš, bezzakonje, bezžučan, bežičan, beživotan, ne bezžičan, bešavan, bešuman, ne bezšavan. Bez da, nedopušteno u književnom jeziku. Ušao sam u avion bez da mi je iko pregledao prtljag. Treba, a da mi niko nije pregledao prtljag. Otputovali su bez da su utvrdili šta je posrijedi. Treba, ne utvrdivši šta je posrijedi. Zašto se kaže? Zbilja, zašto? Jezikom se svakodnevno služimo, govorimo ili pišemo, ali o jeziku rijetko kad i razmišljamo. Upotrebljavamo tako neke riječi i izraze i znamo dobro šta oni danas znače, a ne pada nam ni na pamet da se zapitamo zašto se baš tako kaže ili kako su te riječi i izrazi nastali. Kad recimo neko o nečemu pojma nema, kažemo da su to za njega španska sela. A pritom, eto, ni sami pojma nemamo odakle nam taj izraz. Kao i mnogi drugi slični njemu. Sve su to za nas stvarno španska sela. Ahilova peta. Teško je reći da li je peta postala čuvena po Ahilu ili Ahil po peti, jer bilo je u velikom Trojanskom ratu, opevanom u Homerovoj Ilijadi, i drugih junaka, Paris, Hektor, Patroklo, Memnon. Ali nijednom se od njih ime nije zadržalo u narodu tako dugo i ne izgovara se tako često u svakodnevnom govoru, u gotovo svim jezicima svijeta, kao Ahilovo. Za Parisa, Hektora i druge Homerove junake znaju samo oni koji su čitali Ilijadu i sjećaju ih se samo kad je ponovo čitaju ili kad razmišljaju o tom velikom dijelu. Jedino se Ahilovo ime pominje danas i bez ikakve veze s Ilijadom, a razlog tome je upravo njegova čuvena peta. Ko je bio Ahil i zašto je toliko čuvena njegova peta? Ahil ili Ahilej bio je po legendi sin tesalskog kralja Peleja i boginje Tetide. Odgajen je na Pelionu, gdje ga je plemeniti kentaur Heron učinio brzonogim i jakim, ali i blagim i rječitim. Upravo je bio stasao za rat kada je mikenski kralj Agamemnon pripremao veliki pohod na Troju Ilion zbog otmice lepe Helene, žene spartanskog kralja Menelaja, koju je ugrabio trojanski kraljević Paris. Ahil se odazvao pozivu da i on krene u boj, iako ga je majka Tetida upozoravala da će ukoliko pođe na Troju živjeti kratko, ali i steći slavu, a ako ostane živjet će dugo kao običan čovjek. Ahil se odlučio za slavu, prezreo smrt i zajedno sa prijateljem Patroklom i svojim Mirmidoncima priključio se silnoj grčkoj vojsci u kojoj je bio i Odisej. Opsada Troje trajala je dugo, punih 10 godina. Homer opisuje samo 48 dana posljednje godine Velikog rata, u kome je Ahil postao glavni helenski junak. Došavši u sukob sa vrhovnim zapovjednikom grčke vojske, Agamemnonom, zbog lijepe robinje Brizeide, Ahil je bio istupio iz borbe, ali se ponovo vratio kad su Grci počeli da gube i kad je trojanski junak Hektor, misleći da se bori s Ahilom, ubio njegovog najboljeg prijatelja Patrokla.
Razgnjevljen i naoružan božanskim Hefestovim oružjem koje mu je darovala majka, boginja Tetida, Ahil ubija Hektora i njegovo tijelo svakog dana po 3 put vuče oko zidina Troje. Ubija zatim i Memnona, sina boginje Eoje, ali u žaru bitke, ne poslušavši ni samog Apolona, da stane, gine kod skejskih vrata. Tu ga je dočekao Hektorov brat Paris i uz Apolonovu pomoć pogodio strelicom u jedino ranjivo mjesto na njegovom tijelu, u petu. Tako je završio život slavni Ahil i tako se ostvarilo kobno proročanstvo boginje Tetide. Priča je uzbudljiva i mnogima poznata. Ostaje ipak da se objasni zašto je Ahil bio ranjiv samo u petu, a ne u neki drugi dio tijela, u rame, koljeno ili ruku. Legenda o tome kazuje ovo. Pošto se udala za smrtnika kralja Peleja, boginja Tetida rodila mu je sina Ahileja. Želeći da i njega učini besmrtnim, odnosno neranjivim, danju ga je mazala ambrozijom, božanskom mašću, a noću kalila na vatri. Neki opet kažu da ga je iz istih razloga stavljala u vodu podzemne reke Styx. Jedino mjesto koje je pritom ostajalo nenakvašeno zaštitnom vodom bila je peta, za koju je majka Tetida držala Ahila potapajući ga u Styx. Stoga je on jedino na tom mjestu mogao biti ranjen. Tako je Ahilova peta ostala nezaštićeno mjesto, slaba ranjiva tačka na njegovom tijelu i to je, kako smo vidjeli, bilo kobno i po sam njegov život. Kasnije se taj izraz proširio, preuzet je i u naš jezik i upotrebljava se u značenju slabo ranjivo mjesto, slaba tačka ili slaba strana uopšte.